ufite sheri? Ndamufite. Iminwa ya sheri n'iminwa y'icupa wahitamo iyihe minwa? Icyo kibazo ko kigoyera. Ariko ntanyumve nabi. Ariko ntahitamo icupa. None se umuka ufite nk'imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe? Imyaka nibi bishyimbo bateka bagashyira mu isafuriya bakarya. Imyaka niyo bashyira mu isafuriya bakarya. Kuko njyewe nta myaka nari nagira, ndacyari akana bebe katari kamera neza. Uracyari akabebe? Ntabwo uramera amenyo? Ndacyari akahinja pe. Ka bebe. Kunkoraho nkanje. Jewe ngukoraho nkanje. Wowe nde? Njewe wagupfiriye. Angaha ni mwirimbi ku buryo uvuga ngo warampfiriye. Ariko kunyishe biruta kujya mwirimbi. Hari akantu nshaka kugusaba. Agaki? Ndashaka kugusaba umutima wawe. Umutima se ngende bushera umukanya uraza unsaba umwijima n'impyiko. Basi mpa akanumero ka telefone. Jya kuri MTN bayiguhe niwe bayifite natego ndayifite. Ariko urimo byose. I know it's not. No. Ibyo vuga ngo narasaze nukutarakunda ndabizi njye uzabimbaze nanjye suku nari meze mbere yuko ugiye kubimbwira mbirebe nzajya mbikurika buri gihe. Wane kuri ufite imyaka 3 n'igice kandi ugiye kuzajya mugiye kuva muri maternité. Uri gutekereza iki? Uri gutekereza amabyi yawe? Ntabwo uzogasaba imbabazi kutazongera kunya ku buriri. Vuga ngo ntabwo nzongera kunya ku buriri. Vuga 3 ntabwo nzongera kunya.